Anya laki din! Asinaw ti aking kukwa iti igadan ngaglatlati Jeruar, sinja nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tayad ti kayo na ah. Ay, igadan day ta tigayam ko, tatang. Nabayag nga minun day ta dito'y balay. Saan met lang ang maus-usar, iso akasta, naglati met ten. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay, at di mo isublay. Ay, nabayag day jayan, tatang. Amang ano nalipatan ng ti akin kukwa. Ay, uray ah. Isublimlat ta ah. Sana kasta nga, inuray mo pa yan, naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di yun man pakibibiyangan. Irimidyoak ko maitay, nga mawanmay. Sana na may remidyoan na dyan. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din, aya. Dagulit kayo mat. No imbaga ka diyo pakibiyangan, diyo pakibibiyangan. Mano na isublimon ti igada na binulod mo iti gayem mo bakit? Day ta igadan mo't aday ta tisang kay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Ta nakitak ti igadan ang nadadail. Saanen ang may remedyon day jay lakay. Nadadaal mo't laangan ti kayo na. No isublik, di mo't laangan mausar. No apay ngamin at di mo mo't insubli adagos. Bayam ka didita, nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Nabayag nga minanday ta. Idi pa'y napalabas atawan. Unay kan bakit? Di mo mat ammo ang mga iwan kan mangisubli ti bulbuludem. Urayam pa'y lang ay nga isudat ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kay den tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo ken ni tatang. Nangiduli nam iti igadan, Helen, anak ko. Anya nga igadan, nanang? Anya kalaki din, anak ko. Ti igadan tayo nabayag mutin adya nakitkita. Aywan, nalipatak matan. Di mo ibaga nga igadan tayo jay nakitak naiwara iti arubayan ti kumaray. Nabayagan day dya binulod ti kumarek, ngam di namot insubsuble. Iti kinabayag na, nalipatak matan, nanang. Ay, awan nga ruden aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita iti arubayan da, nanang. Kasano ko mga alaag kat nadadaal mutin ti kayo na naglati pa yun. Anya? Madlaw natudtuduan, iso akas jay. Anya lakit di matan ni kumare. Gaputan nalipatak, di na matan mapanunod tinang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh, si kamat gayam day ta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan a binulod mo, Mare. Ah? Anya nga igadan, Mare? Tay binulod mo nga, idi na palabas atawan, Mare. Nay, awanan Mare. Naperdi day jayan. Apay ngay mat akasta, Mare. Kasanumot nga min, Mare. Di mo mat imay inalala. Sika ti bimulod, Mare. Kat sika kumamatin atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan, Mare. Kung naglaki din no nalipata mo. Di mo makitkita ti igadan iti asidag ti poste, Mare. Aguray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni nanang. Iwara laang day ta nga igadan iti arubayan nyo. Inruar ko, tanaperdi nga rudan. Ay, sana mabalinti kasta, Mare. Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya? Anya nga itimbaga ti kumare manakaw. Nawanan, nanang. Nakitak ti igadan tayo, iwara iti arubayan da. Saan mo nga grupo pa nga igadan da dyan, nanang? Basura mo Kunak tumawit. Impasukat mo kuma iti kumarim Wan, nanang, imbagak mo asukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno at damot pagnakman na
Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay atimbaganakan ka. Sakit din ti pabasulan na. No apay anadadaal ti igadan nanang. Saan ko kanungamin anapan innala? Na, talaga mo't dayjay a babae ah. Iso lang arudan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsam, timod mo, bakit? Apayan. Makapaasar tumot dayjay nga Helena. Dadaulan na pailaang mo ti aldaw ko. Apay nga, Rod. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala. No kaano anaperde, sana malagep ti umay. Ita, ipasukat nakit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ti bimulog. Sikat ti napandangalay di balay da. Rumbang nalaeng, asikat ti mapan mangisublay. Nalipatak nga rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da iso akasta. Agin pailaeng met. Na, sa bali at talaga ti panawon ita. Nanyat nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga gungot-ungat. Na ya. Sukatang kiti ti igadan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabola ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti dayjay amarisin dyan, nanang. Ay, kat i-update mo ah. November tumanaon. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabaho kita, nanang. Nubisi ka, siyak nga rodan ti mapan. Wan man laangan, nanang. Tapno di na isi-isian da tao. Agiddan ta nga rodan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun na stress ang ti bagyo ijay, nanang. Nanak ko, amok day ta. Kumusta kan, Cynthia? Anya ti masapol yun, nana. Kumusta ti igadan may? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan metlata. Dinamagyo ka di iti anak yo no imanugotak, nana. Ay rumbang lang asukatam dayjay, tasi katilas tats. Hindi mo inaiwanan, iso ana perda. Adamot lang basol yung. Di yu imay innala dito'y balay. Amok Inggagara yu day tatap no masukatan iti baraw ti daan nga igadan yo. Si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kami tinagpabulawd, da kami pa itadabasol na. Kasla di kay makimismisamot, nana. Maday ti tabas ti dila yo. Lucas chapter 14 verse 11. Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba, kunana. Anya? Isu ada kayo, tanangan niyo ti panagsasauyo. Nga tulaunay mo ti panagkita yo iti bagbagiyo. Ay, mabusurak man iti dayjay a Cynthia. Apay, nanang. Anya ti imbagana kada kayo aya. Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday. Makapakatawa kayo umot, nanang. Kati sumag. Iti anya kano ang makagapu nga ibagana ti kasta kada kayo, nanang. Apay, badbad kanyo aya ti kinatao na? Awan mat ti below the belt nga insawang kaw. Nasda awak laeng, ta Bible verse matan ti rumrumwar iting iwat na. Nayan aya, nanang. Anya lakit di.
Makapakatawa mo tayo di amari Cynthia nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook nanang. In-post naman ang timbaga na kada kayo. Ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim manan ati kumarik ita. Ay nagadunga ammo day a tao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Day tangarod nanang, imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post a post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da. Apayan niya di bagbagan ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya day jay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag kulaan kadag iti kaarupa tayaw. Ada ka didakas iti imbagak, tatang. Na, hapay mo takas na ti bagbagamaon kanakwada, kitsika ti adatraso na. Una, tadi damot tanangan ti panagsasauda, tatang. Ammo manakaw, basol mo na jay. Agpakumbaba ka nga mina. Sana kasta nga iraman mo pa ilaang ti Bible verse. May parbeng nga rod, tikas di pa nagsasauda kanyak, tatang. Amok tugalay manakaw. Sigurado nga dain sawang mo adakais. Iso ako nam amaday ti panagsasaudak ka. Talagamat ngamin anang nga to ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga amasardaking ka. Ano kasta ti panagsasaom anakaw. Muray asino mo ta. Anyalaki day. Bakit? Pangaasim man. Apay manan? Iba ba man ti pride mo? Agpakumbaba ka mat ah. Anya manan tinangag mo di tadalan? Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya jay bagbagam kan ipupos mo kano iti Facebook a Bible verse? Ang mapagmataas kun kunam kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga, amok ada Helena ti patpatamaan bakit? Imbes sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan nyo, iti kumarim. Saan? Taday ta agpus mo iti Bible verses ti pangpangrunam. Nagrigat nga rod akasarsarita dagi jay lakay. Hindi ka man naging dadalo si Kasintya. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man ang makikape, tatang. Lay, apay ka day anakaw. Masara ko iti anak yung tatang. Anya manan tinarami diti day taasin tiyaya. Nagsinungbat kami manin ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oray siya. Kinasaritak mo lang itay. Kit madlaw ko, ngaging gaita kit nangatog ti pride na. Simple lang matiparikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpason ti saritaan. Yaka mo na niya't aramida kita sawak tatang. Makaumamutan ni kasi yung ugali na. Na-pride law na eh. Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na, kat maagrabyado, oray saan may. Ay, pasensya kayaw. Iti naramid ti anak ka. Hilina. Awan basulyo tata. No addaman ti rumbang ang makisarita kanta kami ni Mari Cynthia dayta. Kanayon may mo't apagbagaan. Ngam no daduma. Agpatangkan mo't. Maawatan kayo tata. Amok ti ugali ti kumarik. Di kay badanagaan balasang ka. Kasaritak man ang ti anak ka. Sukatan na. No man ti rumbang sukatan na kada kayaw. Agyaman ak unay tata. Agyaman ak tadiyo konsensyan ti dakas nga aramid ti anak yo. Kinapudno na, saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas jay mo ti panagsasauna.
Mapankan samot ijay sindraw, Cynthia anak kaw. Un tatang, apay ka din. Kita am tuman no dala ko na nga igada ni jay, tagumatang ka. Isagana ka ti kayaw. Apay paylaang tatang. Anya paylaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay dahilina. Agbain kamit ahanak kaw. Sukatam ti igada na pinirdaim. Nukas jay laang ti panagsasauda ay uray sa anon tatang. Anya laki din na anak kaw. Siyempre, naasar na mo't tinaking ka. Tay kanayon ko ngay bagbaga. No sikat at datraso na, agpakumbaba ka. Di ka ag-feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na rin. Ay na, agyaman naklaunay nakaw. Adamanan mausar inton November. Pasensya kayon ano nabayagan nana. Okay laang. Tinapatagkat na sukatan mo laang. Kun sapay la kumaat, napakawanak nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di kalabas. Pakawanan ka. Ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasaw, agpakumbaba ka. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Saan na maulit nana? Amok abidot ko dayjay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Ay, saan na maulit nana? Amok abidot ko dayjay. Neng, ada ka maggaya, Mare Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan niyo, adi na dahil ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapaniti day ta nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Iindilit kong dayjay. Ay, pasensya kayo manan Inton sumaruno, no addan to man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akas tang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalokwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakaw. No si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko dayjay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan ang maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Gemma, nasaya at magtadimagas ka dito yung cellphone shop, Ming. Saanak agumatang, agkit-kita aklaang. Nakasil kami ita. Dahito dagiti nakasil a cellphone, oh. An-anusak dayto yung dikipad a cellphone ko. Sa arin nga uso ti kasta cellphone. Amo ka. Basta makaawag, kun makatext, mayatin kanya. Agpalugi kakit din kinilakay mo. Anya ti kayat mo asawan? Di mo pa amo? Ti anya? Kit na yung may kimatang nilakay mo iti cellphone na dito yung shop. Anya? Diyak mo da ita. At sikreto na kan ka. Nagmayat yung kinatang na cellphone na. Naglokon, adi na imbagbaga agim matanggayam iti baro a cellphone na. Iso agumatang kamutan. That's the screen ti uso itan. I'm home! I'm home kaditang. Nya kamutan. Apay binarsak na kiti charger ti cellphone. Di matang kagayam iti cellphone mo, di mo pa'y imbagbaga kanyak. Nay, apay, kasano an amuam?
Kitaak man di cellphone mo? Oo, apa yung masapol la kita Kitaak no anya ti style na. Anya lagit ni bakit kun aya. Aday tanay. Nginginaan da ito yan niya. Ay, kit. Urnong ko, tinggatang ko iti dayta bakit? Gimatang ka iti cellphone mo. Idinto taan ano sakla ang jay tipad a cellphone ko. Ne, ay kagumatang kamot, ano kayat mo? Ay, iwan gayam, nakaluto kan. Ne, kusilap. Nakaluto kan ko na. Mapanak pala gumatang iti Ricardo di ta kantina. Ay, sus, apo. Ay, kantarsam nga rod ate agluto tani mabisina ka. Anya ti gadangam? Ricardo man, pamintaken laya. Ay, mabait lang. Nadamag mo ka din? Ti anya? Nagsinamot gayam da pare Orlan kan Mari Wilma. Anya? Apay ang nagsinad? Ada ka no babae ni pare Orlan. Amom no kasano anaamon ni Mari Wilma? Kasano anaamuan na? Nabasa na kano iti cellphone nila kay na. Nagado kano nga I love you si ka. Kas kada I miss you. Amom na anya ti awag da iti tunggal maysa? Hani kano, sweetheart. Day takot tirigat na. Iso asi ka, basa-basa dagiti maaawat a mensahe nila kay mo iti cellphone na. Amang ano, damatan ka I love you na. Napsugak. Lumalaing ka nga gluto, bakit? Oh, apay atim makder ka, kat kalkalpas mo pa ilaang anangan. Ay, mapanak agpalpa dita salas. Ag cellphone ka manan? Ha? Ay, adala ang reply ka mensahe ti kumparek. Nadamag mo ka din, ang nagsina da Mari Wilma kan pare Orlan. Ay, awan mo tinasasaon ni pare Orla nakasta kanya. Natakwatan ni Mari Wilma nga da babae nila kay nagapu iti cellphone. Ne. Ay, sos. Apay ngay amula-mulag gitanak mo tayo. Ha? Balbalaagan ka, Mario, ha? Saan ka nga ang babae? Oh. Abay ngay, asyak ti makita makasta. Amangan mat no da ka ay I love you dita cellphone mo. Nyalaki din. Awan. Ipakitam kanyak dita cellphone mo. Tapno mamati ak nga awan ngagpaiso. Ay, sos. Awan ko naklangarudeng. Ipakitam. Ipabasam kanyak dita inbox mo. Oh, saan mo mabalin respetar mo ati privacy? No, anya ngay dita? No. Di mo ammo ti kaya tasawan ti privacy? Anya nga road? Ingka kita ginawan. Privacy lang. Di mo pa'y ammo. Anya ti gadangam mare? Sa anak agumatang. Umayak laang agdamag. Anya nga ro ti damagam? Jay nga min cellphone nila kay ko. High-tech. Anya nga ro ita? Masipsiputak matin akanayon nga umadayo no kastang ag cellphone. Inton kwan, umisam-isam ngagmaymaysa. Agkatakatawa? Wun, inton kwan, adda ka in-inawag na. Uray lamapan i Jerwar. Rumwar tapno saan mo amangag ti pagtungtungan da iti babae na. Babae ko nam? Adda babae nila kay ikaw? Kasta dagiti sintomas dagiti asawa a lalaki nga adda babae na. Aya? Manipot idi imuso ti cellphone, imuso mo ti panagbabae. Nalakala ang gayam ti agbabae, taaddan cellphone. Kasta ganyam. Iso anas ka na si puta makanayo nila kay mo. Ipagpabasa na kadikan ka, dagiti inbox na. Di na nga rod kaya. Dayta, adda babae na, adda sekreto nan. Sapay jak amo amitiren jay cellphone na. Wan ata high-tech ako na. Ang, sana bale. Adda pagpasurwa. Nakasil kami man itan. Gumatang ka na ti cellphone mo. One, gumatangak iti cellphone. Jay kas laginatang nila kay ko.
Kaya't mo tuladan yung cellphone na. Mayat, tapno agpada kayo. Dahil ito'y kapada na. Kita. Suruan nakman no kasano nga usaran. Ay talaga yan. Kasano ay alukatan. Face recognition. Ipakitam dyan rupam, tapno mailukat mo. At damat fingerprint scanner. Anya nga tati inusar nila kay ko. Face recognition, one no finger scanner. Manganan ko na. Ay, mangan ka din ba kay? Nakadumog ka mulatan dita cellphone mo. Namin adukan nga ayaban dita kusina, dinak mang mangan. Ay, kwa. Ad na ka replayak. Adda siguro ka ay I love you man niya. Ay, awan. Ay, sus. Nagpanunot ka man ng itim madi ako nak. Apay anak kaisam ka nga raw. Ay, saan mo ka di akayat anaragsakak? Una, tadagayam kay I love you. Sus. Abay. Sino man, tinangisel-sel di ta panunot mo iti dayta? Hoy, sabsabidungan dalaang ti panunot mo, baka... Aday ta, nakaturugan. Alaot ti cellphone na. Kat ibatog ko iti ropa na. Tapno malukata. Kat mabasak jay inbox na. Maamwak itan no asino ti ka I love you, Mario. Kuna jay Becky nga ibatog ko iti ropa na. Tapno malukatak day ti cellphone na. Aday ta, ibatog ko. Ay sus, nagbaliktad mo ito. Ay, isurot ko na ito sa cellphone. Sumango ka. Nene, abay. Ay, awan. Dinanog naksamutan. Saan? Maturog ka din tanay, rabiin. Bakay, Apay. pinakibiyangam samot di cellphone ko, di rabi. Saan? Apay ko maapakibiyangak. Ket no ing kabil ko iti pandagtipungan ko, di rabi Idi makariingak, nakaparabawan, ijay lamisan. Saan ko pinakibiyangan deta cellphone mo? Ne. Agungat ka manan. Damdamagak laeng, Mike. Kasano? Kasla pabasulan na? Ha? Agdamdamagak laeng. Nay. Na, dumakkel man ang nagiti matam. Pagan ano ko maapakibiyangan deta cellphone mo? Bakit? Rumbang laeng asaan mo apakibiyangan. Taam mom, nakailanad ije Republic Act number 10173. Awan ti karbangan ti asino man, apakibiyangan ti may sa atao ti may sa apribado abanag, nga awan ti pammalubos. Oray pe asawam? Uray Kas maibasar data ijay Data Privacy Act. Isu asaan mo apakibiyangan data cellphone ko. Taad dalintag amang iparit iti data. Oho, privacy adula amin. Kuna na laang mat aday ta, tapno saan mo mabasa ti inbox na apuro I love you tinilaon na. Wanan niya. Style day ta, dagiti lalaking aday duldulin da sekreto da. Wan nga rod. Amang ano saan lamay sa ti babae na nila kay mo? Kaya't mo asawan? Ado? Kat, apay nga rod asaan na kahit nga ipabasa ti inbox na? Iparit na nga rod. Ay rik na dagiti kano babae, marik na da, no adda kalukwan ng aramidan ti asawa da. Kasla nga rod marik na kat adda talaga. Adda, kunak tumot kan ka. Adda nga rod. Talaga nga adda. Ay, ma-stress ako. Adda nga min babae na kin. Amang ano 5. Anya!
man mat dito'y di cellphone na. Nangidulinan na nga ta. Da talaga babae na. Diyak makaturog amang pampanunot. Ubing nga tayo babae na. Napimpintas nga ta. Kanabang banglong iti siya. O anya, kumusta nga nilakay mo? O, apay nga iso lang ti kumusta. Kat iso nga ro ti ada aramid na. Ay, wan nga rod. Permi ang maistresa. Kasta talaga nga meno ada aramid ti lakay mo. Mariknam talaga. Kasta ka di. Agsakit ti ulom? Sa dino abanda ti agsaksakit? Ay, dito'y likod ti ulok. Agpasango ti sakit na? Adumano ni tamuging mo, kasjay? Wan, kasta ngagpaisaw. Kumapsot pa'y ka, di ti panagkitam? Medyo lang mat. Wano, pumartak pa'y ka, di ti pitik ti pusom? Ay, kasla akla maatake no kuha. Ay, ada talaga ti babae nila kay mo, sintomas na dagitan. Manungat at ti presyon ti darakon. Ay na, nakangat-ngaton samot una yan. Ewan, makapay, blood talaga. Ay, mapana kag trabaho. Mapan ka laang. Apay mo ta nakasta ka. Ne, bigbigat ag murmuryot ka. Uray saan kan nga gawawig. Ne, ay maguray ka man. Saan kan samot na nakaturog iti rabi? Talaga saan? Ma-stress akon kan ka. Na, taapay, anya aya ti basol ko. Damagang lang. Awan, ti amok abasol ko, bakit? Iduldulin mo pa yan day ta cellphone mo. Tapno jak mabasa di inbox mo. Ah, ha, dayta ka di ti basol ko kan ka. Talaga nga da babaem. Oh, adto'y ti cellphone ko. Lukatam, ken basaem ti kayat mo, abasaen. Lukatam ma. Mabasa nga raw. Mabitlaeng, daytoy, daytoy laeng tamudok ti usaret. Dayta, nalukatanen. Jay inbox na. Day talaga yan. Bila nga. At dayta. Dayta tinbox. O anya. Adda na basam amate? Awan. Anya laki din aya. Ay sus, managsuspit sa kalaunay ket nga main. Patpatyem tumat nga main nagiti mangmangeg mo. Lakay. Talaga ka ding awan babae. Ay ket awan Iso asaan kan nga agmurmuryo. Ay sus, bakit? Bumakit ka ano kasta? Agtalag ka ka di kanya. Bakit? Anya laki dain. Panagtalag ti pundasyon itinatibker a relasyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, nakaamam nga ado tilong ko. Kinimanang Hilda Jay ka aruba mi. Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito'y lugar tayo? No saan adya ka arubayo si kaamat? Ay, tilamo ngamin nang itis-tismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging nga ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Kat no kanayon ngamin amapan ijay ni Manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay. Saan? Mapanlaang makichischismis. No kasta. Wan, iso ti numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Kat malas mo, takaarubang pa'y amis mo.
siyak manen ti talk of the town. Wen nga rod, sikat ti pagtutungtungan da dita kantina. Uray ka dagiti pagpupukisan. Inkismis na kami ni Manang Hilda. Kunakon kat. Idi pa'y lang ay ti suspetsak amang iwarwaras ka dagiti nagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadigwan. Sikaman ngamin. Mahilig kang agpadigo iti kaarubam amang ichismis gayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadigwan day ta at chismosa. Maagot mo ka di day lakay. Wan nga ron. Atan sa gituntuno iti manok Suro takman tinagapuan ti angot. Okay. Ano natin nagkaditatawa? Ay, alwadam! Amokon bakit? Amokon no sa dino tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di tabalay dalag rin. Nagpartida mo rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti si Daan lakay. Urayan talangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan na tamag. Sigod mo't nga aramidan nila gring dayta. So nga, agkuyakoy talangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila gring di tari daw. Nga awit-awit na, yinakamalo kong akar ni iti manaw. Adoonay dayto inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibos dayto eh? Wan nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadigwan daman ng hildakin nila kay na. Ang gaputa inchismis na anakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadigwan. Kahit imbagam mat asaan mo napadpadiguan. Katun. Ala. Ayabam kit din dagiti ubing ta ibusin tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta padipadigo. Ichismis na kantong matlaang. Mangmangag mo tayo bakit? Ay, tiyan ko day uno. Tiyan mo. Diyan ngunsa. Agsaraw, tamabisin Kunak man no tiyan ko. Na mabisinak mo tang. Awan mo, jor orayan ta nga ipadigo nila rin. Uwan nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na. Numang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan anangan lakay. Kitaam, naidepan ti silaw ije kusina da. Ayun. Kit uray tintiro abalay da. Nagdapan di tisilaw. Kaya't nasawa, nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalinday toy. Anya sana mabalay? Istoryaak di taruar aran... Istoryaak di taruar an naimot day jay alagreng. Anya? Mangipadpadigumot ini. Apay nga itatasanan. Ay nagbalin nga Nagbalin nga imot day ta alagreng lakay. Nabisinan tapay ang nagururay. Gayam mon sa mati karuba mi nga imot. Ha? Asino karuba yung nga imot, manang? Nilagring Saan ka di abisprin mo? Nilagring titakdak kamatin yung nga imot? Wow, imot na yung babae. Kasano ang nagbalin nga imot? Ay basta. Isoti ka iimutan na karubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw. Saan na pa'y anabay bayadan nang itinagado alone na? Way umut-utang manan. Isumot na ita tinuwaras yu iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kan kwa na, gaputa imot nga men. Kasta aya? Kayat mo pa'y kaday, ti makigayam iti kaskan kwa na nga imot. Ay, saan Diya kayat ti imot agayam. Imot lang nga rodan, nagado pa'y ti loan na. Ay, nakababain agayam dayan.
Imo tak kanumanan lakay. Ne, nagkunamay. Isumot inwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ijay ili. Sus, apay ka no nga imot ka. Jay asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idinagparti ak iti manok. Day takit nga men, rinuam mumot nga men, ti agpadigo ka dako ada. Kud, jak gayam amo akas ta ti ugali na. Ita si Kantidakas. Hay, nagmalas ta talaga. Tati kaaruba ta, kitsismusa. Oh, Hilda. Inaldaw kan sa mo, ito na mapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katling, nagwara da ito'y balay. Di mo pa'y malinisan na yun. Nagatupay ti lalabaan. Di ka pa yun makalaba. Kat, ado pa'y matibado nga isuot mo. Kan may sa, mapankalaang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadong. Saan na? Ngam di ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot nga da dito'y balay. Kasano ngamin ang makita, nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Di nanganan tayo iti bigat, masang putak manan iti malam. Siyak pa'y laang taginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't, na minsan ka lang na ginaw ah. Kisa-kisaya man mo dahil tapan na kichischismis mo ah. Kakaiso na nga isulang, matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan, makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismusam. Asinaw, ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko, di kapitakan. Po, nagtangsit ka ngagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo dito, kaanakak. Na, kabagyam gayam aming alda iti turay. Isungawan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan ta kabagyak amin dagiti ada iti turay. Isuda ti idarum ko, kan ipabalod ko. Gusto nga roden. Awanan ti may bagakpay. Uray sika, uray asawa ka, nuluk-kuluk-kunak, idarum ka man. Diyak lang nga ron agtagtaga rin. Irumbang lang. Di na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan? Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arubak at chismosa. Ay, wanlagring. Saan na akayat asumar daw? Kalpasan nga yung chismis na nga ado tilon ko. Kan naimot ha. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Ha? Siguro, makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigir-gira ko na Kalma ka latta ka di. Agangos ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta babae, oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamom, isistoryaan na nga awan ka no ti makaiturod amang kalaban kan kuana. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Kan, maan-ano ko man no kabagyan na amin. May salaan ka nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta? Naglastog nga rin nagsasausi ka. Isu nga kabutang da dito lugar tayo. Gapo iti ibagbagana nga impluensya na. Nagsabat kami tinay jay alagring. Kat amaw tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinudal na ka? Kasano? Kadi mo matsardengan nga ichis-chismis nga men. Di nak pinanpansin. Kahit apay nga agungat ka ngay. Di nak kayang pampansinan. Nasakit tinakam ko, iti dayjay nga inaramid na. Ay na, uray nga tamot siyak no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan ah. Idarum kun sakit di ah. Idarum mo. Di nakalaang pinampansin. Idarum mo na dagos. Ay. Di kalabay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matiraso nga idarum mo nga.
saan ang nakariing ni Hilda? Siya ako timang templay di kami. Ya akong ringan. Tamo ka mapantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Nini, apay nga tan? Apay bakit? Kita man na ito bibig ko. Ah, nini, apay? At na nagtubo at taramidong di tabibig mo? Abay ngay anagalo ti pagtubuan na dito pa'y lang mat bibig ko, mat. Nga rod man sa pinagdakal. Ay, jak kayat na ito at aramidaw. Sino nga iti mangayat nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasano ako ngay ama kapangan no kastoy. Awan, saan ka na makaigop iti kape ko nam di Ay, nas ka na maagasan na ito at aramidong iti bibig ko, lakay. Nagad mo dahi ba kay? Wan nga rod lakay. Apay nga agpukpukaw ni Manang Hilda. Agik ikis ko nam kiti Apay nga ta. Nasakit siguro ating ipan na. Imposible mat na. Ay, jak kayat ka na taramidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama. Itaman pa'y asan arimor ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik ikis. Ha? Taapay. Kaslaad da na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar. Tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siyak ti kay kayat na nga ichis-chismis. Wan nga rod, ah? Uray no awan met basol ko kan kuana. Hay, jakman amo no apay akagurgura na. Nanayunan manan na ito nagtubo at aramidong dito yung babig ko, lakay. Ha? Ay, wait. Apay nga atalumatan. Limtagan na ito yung bibig ko. Jakon makapangan. Intan iti ospital bakit? Tanya, makita nak nagititat tao alimtag ti bibig ko. Anya lang na ti maibagada kanyak. Ay, kasiyempre, uyawunda ka bakit? Di nakpayam mo nga'y sakit mat. Awan sir-sirbim nga asawa. Kati sumat tinararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anapnag inchismis mo pa ida? Nagutot to'y bibig ko, lakay. Mano ay atat tao tinchismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay numanaw. Aduda? Aduda apay adamagam dayta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan mo kasday ka adut agtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay, sana mabalin lakay. Ay, kabagyam mo amin nga da iti turay. E di agpaagas ka kadakwada. Nay, manaw. Apayasan arong rumor di tabalay yun ni Manang Hilda bakit ma? Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Isugayam amang mangagmeng agik ikis. Diyak man mo, no apay nagado ang mabalin na pagtubuan na, iti pa'y bibig na, tinagtubuan lagi diya taramidong. Ang mga notaramidong tikismosa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Ide awan, ngem itatarim so ti adu asaksakit. Adaan manong, ti awag na di taasakit. Taramidong tikismosa. Kitaan niya nga itagas na. Apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nante ag chismes. Kitaan niya pa'y. Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaang nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. Kastaya. Malala, isuman ti bagakken kwa na adeng. Agyamanak agyamanak iti imbagam.
Lumasapol amapan ka di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas dito yung nagtubo at aramidong dito bibikaw. Pagulyan nakpailaan mo, di ta ka nga tuwa na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom, ti agas na dayta asakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo, ti agchismis kinaguyaw. Iso ay ti agas na. Isok, ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa'y, numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na chismis, ken inuyaw mo. Ay mapanak intun bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kandag iti na do mga inuyaw ko kung chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ayo day tanga aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ne, adda ka pa ilaan di tasangwanan ti Sarmen. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni ti Rabi. Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kaskalalal Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidem saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiayayam. Linisan pa'y nga muna ti silid mo. Ibabaon na ko ni mami. Jak pa'y nalpas anangan. Darasam nga mintimangan Nagbayag ka. Itay ka pa'y di talamisaan Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin Daytan te kon kunaken ka. Tilantumot lang amin, ikabkabil mo di tarupam kahit. Anya nga iti aramido kong lakay. Limabaga mo itong agpayso na iti rupak. Kun imbalon. Sus, makapadanag ka man. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay susapo, anya tilangamon nga'y. Ay, uyawan nakpay laang mat. Di ka lang maasyan. Lumlumtag ngagpayson day tarupam bakit ay sus. Ha, kasanungatan aya day to'y. Kumare Inday! Intan na makipaling kay. Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana? Nagtungtong kami idikalman amasapa kami ang makipalingki. Dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mami ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di ang makipalingki? Agsakit, auntie. Agsakit? Agurigur ka di? Saan, auntie? 5 bagay di rupa na. 5. Tapay ngay, dinanog ka din ni dadim. Saan, auntie? Di ka noong kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami.
kayon, kumatang iti pagpapintas. Ada may one take one. Adamat by to take two. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Kumusta kan beautiful? Pimintas ka, oh. Oo, kitain nyo tayo di customer ko, ha. Nagkinistiro pa na. Kitain nyo, ha. Ay, ala. Ay, may ta. Lala, may ka. Unigayam, malagip mo ni kumarik nga inday. When? Iso dyan may kimatang iti na minsan. By to take to tiginatang na. O anya? Pimintas mat ka di nakascan ka. Anya pimintas, pimangit. Abay, pimangit. Limabaga ka no di rupa na, kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo tinakakita. Ay na, ubing di anak na, agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Ang intun umpis ti rupada, kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kasta unay ka no ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor bakay. Wanangag ko. Allergic ka kano, iti niya purus mo di tarupam. Ay sus, day takad ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Anya, usarampay day jay di tarupam, iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katuan mat gamain. Abay, nanggatangam aya iti day jay. Ija ayan ti bakla, iji palengke. Sus, mamatpati kan tumat gamain. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni kumarik alinda. Aha, keno adong malata ti makita kakamanaw na. Ulbud day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos day ti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kahit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor, nga urayam iti dualawas, sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't ko laang mat ati pumintas. Kasano akon ngay ang makaruar no kastoy. Uyawon na kun anag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti kumarik. Ala, siya kundi mapan gumatang. Tapno saan da ka pa'y laang amakita dagiti kaaruba. Ne, pare, papanam. Ay, mapanak mang gumatang dita kantina maray. Ningay kumarik nga inday. Ay... Damag ko kat limtag mat ka no di rupa na. Ay basit lang maray. Taapay alimtag pare. Anya tinaramid na. Basit lang maray. Nagsida ngamin iti tuyo. Amumag. Allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga in-hospital mo ka no. Ay saan? Ijay lang ang klinik maray. Taapay anas kan nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak iti rupa na. Ay kwa. Ay limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay saan maray? Saan? Nasayat nga no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot ten timapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige maray. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita kirupan ni mami Apay jaro pa na. Person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit?
No adagdamdamag kan ka, maipapan itirupak. Saan mo asungsungbatan idawon? Ay, sinong batak meten idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addan tupay ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wen, Mami. Ne, agi sur-sur-sur kapay gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Oh, kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay ang naimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito lakok. Agas Ha? At dapay lakom nga agas. Uy na, agas para itirupa, no ada allergy na. Oh, ato yun. Ni, nagbasit mo tenday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ure basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mga lakan. Ha? Nagngina mo ten. Kat, agas gayam, kat talaga super duper effective. Awan ti rumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot apumimpintasak. Kat, pudnuman. At dalaang numaminsan amariknak a medyo aggatil day ti rupak. Apay nga'y akas jay. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kas jay ka di? Wen, kantap no maikat day taan nagkatal amarikrik-nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bitla nga. Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y daytoy, kan agas itinagatal arupa. Kas lamag nadikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy. Amom no sa dino tinagapuan na daytoy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay! Nagadayo. Kasano nga usarak ngay daytoy? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danong laang basit adanong. Uging sa laeng mo daytoy. Uging anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaan mo dahi tamay sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ngam ni kumarim nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo dahi ta. Nalakadaytan. Awan lat tawarnan. Ay na, tawaran pa ilaang. Nagrigat ti mapanijay Afrika ang mga laiti kasta nga ugingan niya. Tangam, sige. Tangay, suki ka. Itat kunkin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasa kun dito yung picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man-manin day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, Mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, Mami. Last a picture ko day ito'y. Anya ayatir aramidam ditoy salas, Diana. Itay ka pa ngay ayaban Agsel selfie ak lang, mat. Hindi talag cellphone ti aramidam Ingkagisaang. Nas ka na sursurom ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapana kon.
Tulin ko man lang na iti cellphone na. Isulangan ti amo nga aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Oy, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak da ito'y limtag arupak. Ikas laing mubing Mami, nakaisaan akon. Ha? Anyan na nga di cellphone ko dito'y lamisaan. Dayhan na. Anya ang klase a camera da ito'y. Papintasan nakmat. Ala ni Mami. Filter ti awag na data. Aya. Isugayam da ita ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito'y, Mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. O, kitaam da ito'y profile picture ni Kumarik nga Inday. Oh, kita agman. Ay na, nagpintas mo ito. Apay nga napasamak da ita. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Ala, umay ka tayo surok ka. Ay, wunman, paatiwaki din kan kuana. Suruan ka pa'y angad comment dita picture na dayta ako marem. Kayat mo ka di? Ha? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, po na banbanuga ka nagarado, tila ipapabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase a Kumari dayta. Naman. Mabitlan. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Oh, saan ka di pa nag-uyaw dayta? Uyawak man mat. Aga pa kami dito yung Facebook. Sakit din ti paabakan. Kahit, anyamat nga, iti isungbat mo. Basaan man? Naka-filter ang naalaslat ta. Ay! Naguyawan day ta ako marem. Kunak man na saya at tatao day jay. Wun nga rod Ay, saan mo apat pa dyan? Tanapinpintas ka nga adayong am iso. Talaga? Saan ka nga agululbod? O, apay ko mga agulbudakan ka. Napimpintas ka nga dayo, tagos usar ka kadag ito'y lako kapag papintas. Kaya't mo asawan. No sa anak nga agus usar ka dagita, sa anak kon anapintas. Ay, sana rin tatikayat ko asawan. Si kakit di mat. Mala, gumatang kakit din. Oh, dahito yung otilakok. Oh, 5,000 dayta. Ang amne, itad kon kan ka 84,999. Anwak mananday ta. Pagpapos ko iti rupa. Tapno oraan niya pa iti bagadakan ka. Saan mo, amarik na? Nagaduma nga ilaklakom kanyakon. Ay saan akon agumatang kadagita. Tapay mo at. Agara mataklaangan iti filter. Sigurado a pumintasak. Sa anak pa'y nga aggastos iti nangina. Dita ka man lang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.